Halo Bray, welcome back Bray. Ketemu lagi Bray, kita Bray mau ngurek time, mau mancing belut ya. Week day itu. Sekarang kita banyak personil Bray, soalnya ada yang ngajakin tuh yang di depan Bray itu. Soalnya dia yang punya kawasan. Ini ada penantang, itu ada yang punya kawasan ya, yang ngajak gitu. Sekarang kita mau ke spotnya Bray, oke? See you di spot, oke? Let's go kun Bray. Bray nyampe di TKU ya, di spot ya. Badai ngurek ya. Jimmy kerau, Jimmy tak ya, rekomendasi dari si abang ini nih tempatnya nih. Oh iya. Riku, hayu Bray, orang ngurkeun aya nama Bray, rekomendasi ya Bray di ieu tah. Sore we. Tuh. Spotnya Bray. Oh, sana satu, di sana satu. Kesono berdua. Bang Kumin ya ke mana? Kurang ke mana? Ngurakna tuh ka dieu. Apa gerakan eueuh? Ya, ngecek lah orang ningali heula kondisina. So, mau waka turun orang mah pokoknya Bray ningali heula ieu situasi dan kondisi. Mun ngecek si Jimmy ayaan berarti orang lanjut. Mun eueuh nya berarti lanjut deui we. Neangan deui Bray. Bang, rekomendasi dari Jimmy, kita coba Bray. Susah masuknya euy. Ada angin. Nah, masuk. Masih belum ada pergerakan. Gimana? Ada lubang bagus nih, Bray. Tuh. Mudah-mudahan ada lah. Tangkapan pertama kita nih, Sugan tuh. Suganan. Udah belum ada yang dapat nih Bray, belum ada helikopter mendarat. Ini gimana ini spot, sayangnya gak ada Bray. Interview lah. Kalau dulu Kalem, tenang, santuy cenah Bray, itu prus ya aduh. Piraku sa panas-panas langsung prus can ge bebenangan ya aduh aing mah ampun Gusti. Tenang we, tenang. Tenang. Baseuh anjing tah HP aing baseuh. Tipu Ripuh, tudungan, yang, Bray, malah hujan Bray, aduh, malah hujan, BTS nyebret, panas, Bray, panas, ini karena Bray hujan, Harian lalakon, kumaha lalakon, balik kayaknya lalakon itu, ampun, kabitaan wae kayak orang ngusup gitu benan aya nu ngureknya anjing munang dua koja ada kan aing nanya Pak mancing naon lauk cenah lauk naon cai sok lauk emas pernah sana kenging kilo anjir di mana aing teh 50.000 hiji naon umpana kukurang jang bapak ge ngadadak we meser nya entah saya urangna ku abdi peser gitu jang ge dina ulakan itu tuh bener tuh bapak nu puntas tuh semangat Bray, ripuh Bray. pada baik berang kene Kali tuh. Hujan. Kacedak di saung Bray euy. hujan Aduh, ripuh kieu. jauh palingan sabaraha kilo ieu perjalanan teh Duh. Jimmy, sabaraha yeuh? aya 20 kilo teh bakuring mah aya Duh, tingali di saung. We saung abah menang nimut. Ting abah saha ya? kita datang ke ini kan di sebuah hujan ya. Heeh. Nyahoki mah tadi we itu di Cihayam nya. tapi angin balik
Nah itu kakak dia kumaha ya. Pada tadi nah yang spot anu edan. Oke, cuacana di edan. Kabita. Balong teh eueuh bray euy di dieu mah. Heeh, kabita eta. Tah kabita Loba balong mah. Sok kieu tah. Tah kabita. Heeh, kabita kuno kitu. Jadi we Ada balong di sini mah. Pruka. Oh, di ditu balong tuh loba. Kan eta mah aya lautan, logo terus. Coba ditembok. Heeh, mah bener ah. Dipopok. Babalik ya. Mang Mid kumaha? Soal anu ieu. Aya ana. Kepikiran mun pas dina kuburan. Aya anu wah. Nya bin itu bin ini. Ini komenanana hujatan. Tuh ieu nageerkeun sia bray. Tuh sawana mah alus. Tuh. Ngarusak galang mah babari tinggal ini tuh urang mah biasa tuh kan ngarusak galang. Oh ngan padah jadi kabawa suasana orang nge-vlog dia jadi Pokona mah pokona mah tuturkeun we lah. Tuturkeun we sawah we pokona mah nya. Napar mau jajar murah banyak. Mana we? Aing naon itu. Popok mulai dengan Ibran. Oh. Popok sia bray. Masa pokona mah tuturkeun we. Pokona ieu tuturkeun we si Akang ieu tah. Da ieu tah. Pokona mah nu kieu. Tah nu kieu tah. Ya. Ya. Kan waraat digaskeun insyaallah lamun beunangan 2,5 kg sewa. Tuh jeung jempol ge. Jeung jempol ge gede kena jempol loh. Kan berawal dari susugu Tah. berawal dari susuganan heula Berawal dari temenan. disuguhkeun Ah, gitu jadi. ya. Mau deh euy. Mau kumaha? Berawal dari susuganan, berakhir susuguhan. Ah. Gitu. Susuganan heula we mah meunang ke disuguhkeun gitu maksudnya. Beunang teh ayeuna. Aca. Kita lanjut lagi lah. Sugan. Lah, tuh. Sudah tarurun batur sudah mulai turun lagi. Let's go bray. Lubang nih bagus lubangnya nih. Gimana nih lubangnya nih bagus gini piraku lah. Lut. Ayo atuh Lut. Nah, ditangkap oge bray umpan kita bray. Tapi nah kieu euy. Mam heula sok mam. Sikat bray. Cilik anjing. Mana urak letik. Nah, percobaan yang kedua. Cilik-ciliknya lah sugan. Tulut. Nah, gila nih. Gak suka yang lama. Helikopter pertama Mang Kumin, anjay. Mantap Mang Kumin. Helikopter. Naon eta bogonya? Cana. Mantap Mang Kumin. Geus menang ti heula euy. Geus menang ti heula euy. Cenah eta ge. Sih. Wah, ieu liang mah halus eta. Dah, anjing, kot kerepot kieu lo. Yang cai ieu mah bae lah. Kada kapanggih nu aya ana di dinya. Wih, dimakan, Bray. Bray, dimakan, Bray. Helikopter. Mau ngalah aing mah. Mau ngalah. Embung helikopter. Mantap, Bray, helikopter. Cicing. Jimmy helikopter. Mantap, Bray.
Bledagan dia aya aya entah si Jimmy ya. Si Jimmy itu cenah si Jimmy. Si Jimmy ada si Jimmy di sana. Mantang gitu Jimmy mantang. Mantang gitu Jimmy mantang. Apakah ada helikopter? Apakah kayaknya keyep cenah. Wadah bray. Mantap bray anjing. Aslina anjing. Helikopter lah tuh. Helikopter. Wadah anjing. Helikopter. Ayang di video di dinya ya. Ayang di video tadi tuh. Anjir, wadah bray, mah bray. Gak ada bibir. Gak ada bibir. Kita ojayin dulu. Gak ada bibir. Gak mana? Di mana aja? Menggeo-geo, gak mamang. Gak ada bibir. Jempol. Wah, jempol urang bray euy. Elah jempol urang ge eleh keneh. Mantap. Ini spesialis belut ya. Belut gawir. Apal gawir? Joki GB. GB naon GB? BG. BG naon? Belut gawir. Belut gawir. Naik ke puncak gunung anjing geus strik deui wae anjing gelo euy. Bibir gigir. Gak ada bibir Mang Mimin aduh strik kedua mantap bray, ternyata hujan lagi bray tuh ampun karek sebatang dua batang gitu yang gue teh tuh hujan itu ampun dulur badag ieu mah badag didangkak-dangkakeun tuh iya we ngupload deui ulang-ulang deui Hideung deui cari lain hideung deui tuh poek mah gila semua bener bewae bray mah baru dapat satu iya dua aja rek ngabagong ya kalem dah cander dah hujan bray mah tengah cinya ente lah masih hujan bray tuh masih hujan tuh aduh ini pulang gimana bray dingin untung ini ada bakangan nih ten pak ngiring dudorokan pak di saung bah ngiring dudorokan bah suluhna nuhun mangga tuh si Jimmy di sana saung sono tuh Jimmy tuh. Dah, si Jimmy di sono tuh. Kita di sini, bray. Tiris lah. Karena kita kelaparan, bray. Oke, bray. Kita makan ini aja nih. Berang bakar di sana bakar. Edan bukan malah. Kita coba dulu ya. Sebelum dibakar. Guru sad emang bagaimana rasanya bray? Pahit Terlihat dari ekspresinya. Nah bray lanjut bakar belut lah pokoknya mah langsung dibakar dia lah bakar di sini langsung jadi kita belum nagis asak bray udah matang nih belutnya nih tuh nah ini gurih nanti ini mau dasar mantap Per cobaan guna baik usaha keneh ya mantap woi mas Sinamin tuh bray tuh ngebul-ngebulnya edan Mana dia belum? Belum ya. oh eta ditusukna kabur Nah, bray itu. Tuh, dibolekakeun bray itu. Tuh. Ngebuangnya ya. masak mesti ya masak di susu Tulangnya ya bodas kieu. Mantep nyo. Nah, bray, jelaskan bray. Si Jiri ayang bang. Iya belum. Lapar ya. Belum nosok. Belum sikirangka. Belum. Ya. Enak ya bray kali.
Kan ada Ah, minum udah dipencet. Oh, maksudnya dipencet ke. Tahu rasaan mah. Ayo. Tak apa lo si anjingnya guritnya. Saan lah ya, saan lah. Kubay kan nggak saan mah. Wah, Bos si Jimmy mah mungkin. Gak ada di lonjak kan? Mung Jimmy mau? Gak mau, gak mau. goblok guys, tungguan teh. This is pengen susul deh ya doh. Jimmy mah ada har. Ya si kinangka malam si kinangka. Ini kok nyanyi gitu. Nah, ini kok malah parah gimana? Duh, tekan nyaman. Oh, Anjing. Maka panci bray. Berita mana? Tah, nah, jeung pejit-pejit na. Ulah pejit nama. Ulah. Pahit. Tah. Tah. Ah, parah deh. Sumanta. Oh, kieu tah. Ah. Maksudnya Semua bener ya, Bray ya. Kurang beberes lah terus pulang enak. Murah sih mah. timbal lah tinggalin atuh. Aduh, tah eta salah teh timbal tinggalin. Kalau cau itu di belum. Hah, yang belum jauh-jauh. Ah, geus mah balik heui, Bray. Euy. Buru balik, aing lapar cenah. Si Bayu. Aduh. Siapa kita? Timbal Dah, bawa. Bray, videona geus aya mah. Ayo rumah laparan. Sanggup tadi banyak. Oke, Bray, video kali ini udah dulu ya. Kita mau pulang. Udah Parah. kedinginan, udah makan dulu tadi Murak udah dapat berapa ekor? 5 ekor. Dapat 5. Mana mah. Jangan lupa di like, di komen, di subrek, Dan di like, di share. See you next video, bye bye.